Limbano orasyon manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabasa na ito agnagan iti Olga ti message request ko. Amo na ka ta, asyak ti anak ni mamang. Naka-online. Ibagak no mabalin ko nga awagan no sa anak lakit di ang makasinga. Aday ta. Alpasan. Ag-reply atagos. Uwan ka no. Mamang, anya talaga tinapasamakan ka. Awagak man langan. Hello, Tita Olga. Mamang ko ni Victoria. Nadisgrasya ni mamang agangapit ti biyag na. Saan? Mama! Oh, Adelfa. Aping agsasangit ka. Nakontak ko ti may sangamam mo kagayim ni mamang edya Australia. Impadamag na nadisgrasya ka no ni mamang katagangapit ti biyag na. Pudno ka ni Dayta. Dayta tinyawag ni Tita Olga. Sir Honesto. Ikarkararag ta. Asapay ko makag-ispalmat lang ni mamang mo. No saan mo akabaan ang tagtrabaho? Mabalin mo pa lang ti agawid. Sir. Maawatan ka. Iti dahito anak mo, ma'am. Saan mo lakit di ang mayulot ti agtrabaho? Isumat lagayam asaan ko ang maawagan idi. Masakit gayam. Saan kanupay unay anaimbaghan? Impilit na ti simrak iti trabaho na. Kastuyan tinapasamakan ko, ana. Sige. Isagana mo dagiti gamit mo. Itulnog ka balayo. Agyaman aklangan. Agtaksi aklangan nga agawid. Sige makam mo. Saan kang nagdanag? Dinto maamon dahito ni Sir Amin. Ay, saan matlangan ngagkalma ti marikreknak. Itay pa'y labi katakastoyak. Gamimpilit ko lang tatimay dito minuyungan. Tawan matlang tara aramid kaya balay. Arya kata ti kaya ta sa wanda ito yung marikreknak kaya po. Makadadal iti panunod. Saan nalaki na kahit isumurot kanyak? Di na mapanahon ni Mr. Garcia. Tagda ka nung papananda yung madamdama. Makamuka. Nusokalan na kayong tinobyon. Elizabeth, Nalpas ka din di ba nagsasarita yun, Dad? saan pa eh? Madamati coffee break. Ituloy may tagsasarita ton madamdama. Kalpasan lang ka meeting, awagak ni Honesto. Bababawya kasi murot ka na kayo. Tapay. Nagpinta sa pagpasyaran liti water park. Sayang, tas sana kinayat ni mamang mo ti simurot. Da kami pa yung agap apa. Na kayo ukit di. San kayo matlangin na makapagkinawat ah? Saan to mapasamak ti kasta, Daddy? Isuti pang ipapapasa kiti kurak ka ni Mami. Ay, ini Adel pati sumugad. Abay nga ta. Nagsapan nga nagawin ko. Ay, dadalakan nga rudan di ba nagtibay, oh. Apa ni Victoria? Nakasarita mga di matlangan na po. Di Tita Olga tinakasarita ka, amang. Nadisgrasya ka no ni mamang. Ay, Diyos ko man nang ase. Gapot ang sangsagit at matlatan. Pinagawid nak ni Sir Honesto. Anya dahil ito yan na napasabak ka ni mamang mau. Sumad lang nga madidikrik na kita. Ay, Diyos ko, kasi na kami kuma. Ay, kasyam di anak ko. Ay, tarabayim ko ma, Diyos ko. At atuman ang titao dito yung water park. Talaga ang magustuhan da pagpasyaran dito eh.
Aw-awagan ka itay. Namsan nakasungsungbagan. Madam Margot? Nakigtut ka? Nakakita ka niya? Diyak namin namnaman nga da kayo itilikodak, madam. Madam siguro nga agman ni huwag itay. Apay-api na panaw na ka ni Amir. Adda ngamin nang ibaunan na kanyak, ma'am. Dun saan dakmat akasapulan. Imbili ni Sir Amir nga agsublak iti oras ti panangan. Nasikap at talaga ni Amir. Ang uray sa dinot ti ayan. Agaluwat kanyak. Anya nga tati kagura ni Madam Margot. Kit awan mo't dakas nga aramido ni Sir Amir. Sikamot, tisimong ba't iti awag ita, honesto? Kapay ni Adelfa. Inbound ko iti HR department, sir. Kapampanaw na laeng. Nakapagsasarita kami kada Mr. Garcia ken Architect Del Rosario. Iti kami ita na panawan, marugyanan ti pan nakapatakder ti pabrika. Magkaumay kayo to kadinton groundbreaking, sir. Naitatisan ko asigurado. Gaputan na ka dita. Sika ti pusgak ang makitulag kada Mr. Garcia ken Architect Del Rosario para ti groundbreaking. Ang mga nagsubli damot ladagos dita. Sige, sir. Agsasarita kami itong arod. Naitalang ti bagak. Bye. Margot. Anda ka mo't ka ti abay ka. Ni honesto gayam ti kasarsarita. Kunak no babae. Anda tayo di ti water park. Ano ti tao? Negosyo ti Gapuna, ti pan nakipagkita kada Mr. Garcia ken Architect Del Rosario. Apay ngarot ni Mr. Garcia. Kan anya ti kadda ni Marichu? Sa anak, may padpada ka ni Mr. Garcia. Hindi so. Sige. Agordarak iti sa bali akanan. Kapilitan na nagulbutak kini Sir Amir. Itaap man tla nga dinamag na ni Adelfa. Kanayon ba't kami na makasarsarita na? Kumusta nga tan ni Adelfa? Sapay kumatawan da ka sa mapasamak kini Nana Victoria. Lukas taman bilang. Kaasimot ni Adelfa. Agin na dayuda lang aruden. Kas jay pala tinapasamak. Dandaniyak matlagan malpasamangan. Gamsan mo pa ginaraw ti adda ti platom. Mabisinak. Ngam kaslasaan asumrag ti taraon kanyak, ama. Dahil ta. Tumtum manan tilwam. At talang arudan iti adayo ni mamang. Kasjay pa'y tinapasamak kan kuan. Ay. Mariribo ka nagmat. Naman yung araw ti mabalinta po. Amang. Ikararag dalaga na sapay ko ma. Tagimbag matlangan ni mamang mo. Sapay la ko mahamang. Anya nga taitan ti mapaspasamak kan kuan. Ay, rayam ti sumarunong awag da. Bareng num makarwar tumatlangan iti ospital. Amang. Agkararaglangan ti mabalinta yung aramidan. Laglagi pa awan imposible dapo. Kat no pagayatan na di ba naging bagadaras ni mamang mo ay mapasamak na dapo. Limagan tirik na ka pwede na itangay bagayo, amang. Ikarigatak ti mangan. Ay wala magan ka. Ay nagimas to pa iti tinulaan ni tiba manukalinoto. Uy, si taklawanay. Anya ko mati pa kay ramramanak. Masurunak lang arudan kini Russell. May sapay dito ang nobyo ni Marcho. Kaya mat ngamin na babae. Adang kami lang arudan dito Manila. Makasinarak pa ilaan kini Mr. Garcia. Nasikap mat loka. Amok to pa'y matlaan nga kwarta lang, tika sa pulan na. Agap-apa kayon sakit di kini Russell, Lisbeth. Ha? Asino? Exercelos kada kayo? Hello? Agsapsapon kang sakit di talaga tiriripo. Awan matidakos na itimbaga. Saan ko ano ni Russell, Tita Marcot? Kan saan nga iso tinangawag kanya?
no di ka tinobyo ni Maricho. Saan na nga amo anak ikuyog ni Maricho kini Mr. Garcia? Agalwat ka, mga numay ramraman ka. Anya kumahati pa kay Ramramana. No saan mo ko mga insurot ni Maricho ijay probinsya? Saan da kumaanagam amo kini Mr. Garcia? Awan bibiyang ko kadakwada. Saan da man asurduan? Ito talaga mo buwis itak. Panangisakit kin ka dayto, Elizabeth. Nasingit nga agayam da Russell kanday jay nobyo ni Maricho saan ka ni? Di mo amo, nga niya ti pakairamramanam. Langan ni Lisbeth ti makapungtot asungan. Apay nga tamanan. Manang Benji, lugar kayo kadimatlaan ka ni Daddy? Jack lang mo, ma'am. Or-orayak lang ti awag na. Imanik-manik man pa'y nga rod. No kasapulan na kanto ni Daddy, oray panawan naktulatan. Sige, ma'am. Lumugan kayo nga rodan. Sa dino ka diti papanan tayo. Ito rumulatan ti Manibela. Mapanunot kong tanatan sa dino ti papananta. Indon makasarita natin kayong nasigod na nga itong opisyal, agkikita kami to. Laita, ti may pasigurado ka ni Mr. De Los Reyes. Baban ti tulong dagi jay, ago perit manen ti pagminasan ija Hercules. Okay, bye. Ngam nagiti nakalamang abalitok nila kay Sigmundo ti kasukat na. Babaen, kani Kristalin. Itapay lang arapa-ape kon ti kinapintas na. Binagbagaat ni Lisbeth nga gananan. Tama nga numay ramraman kindi kadagiti aramidan ni Marijo. Day kemot nga minababae. Ang dala nga rodin nobyo na. Sana mapagkadkadan ni Maricho ni Mr. Garcia. Kita ti maaramidan ti kwarta. Saan ako na mas daaw pa ay Amir? Dalisbeth kan Maricho ti pagsarsaritaan ta. Anya ti problema? Saan ka di? Anasingad nga agayam da Russell kan tinobyo ni Maricho? Kaslamawat akon ti kayat masawan. Gamsan nga agbidot dagiti dua. Awan ti sino man ang makagaraw iti anak ko. Talagamat ha? Amok anabilag ka. Ado ti kwarta. Nga masapul abagbag am ti anak mo nga gananan. Nakasupsuplada mo't nga kini Russell. Ti loko. Di nakit din pinatgan takit daw ko ang makasidegak ni Congressman Pabro. Ang oray. Tan nakasidegak matlangan kan kuana. Saan nga tanga dadakas nga ibungan to ti asidug mo kadagiti politiko? Nagkit daw na ti campaign fund. Awan problema iti dayta. Sikat ti makaamo. Ket saan mo nga ro dabagbagaan ni Lisbeth? Sakton, ti makamoy ti dayta banag. Orayam labit ni Adelfa sa runes to. Manipo di da simbangput kami, manipo di jay kamuyungan. Nagbubo kayo ni di kwarto na. Amadinong, anyan ti da magkininana Victoria. Ay, dahi nga ruti pari ko, tawan pa'y awag ni Olga, gayam na. Ay, Adelfa, kaya po. kumusta kan? Kaslag kakapsutak, sir. Amo ka na tagsinita ti pagdaldalanam. Sika ko man ti mangawag iti dayjan am among agnaga ni ti Olga. Mabuti lang, sir. Diyak nakasagana iti mamuakan ko, ana. Ay, adil pa. Si kanti makamukin ni Sarones daw. Sumri ako ni di kwarto kapag panawang Sige, kayo Amadino. pa. Adelfa, panubok lang dito eh. Ay, uwan gayam, sir. Saan ka di anamon ni Sir Amir anagawid ak anasapa? Saan mo na pagproblemahan dayta? Siya kung ti makaamu iti dayta abana. Hello, sir? Magipagkita ka ni Congressman Pabro inton mamin sa nabigan.
Noon yan to ti pagbanagan ti saritaan mi. Amang ano, kadwak to ida nga umay dita probinsya. May panggap ka di iti pagminasan, sir? Well, parang nakasaganan to ti groundbreaking. Tapno maminsan ti rantag da. Titakas na, sir. Jack pinapasyar ti pagminasan. Kanayon namin ti panagtudo na. Tagkalakit ti danom ka ti karayan, kanwaig. Ken amangan no nagregay ket ti dalan. Dahil tangarod ti problema, sir. Bayan nyo, padasek to ti makisarita. No kasano ti dalan na mapanadya Hercules. Kumusta na ti empleyado? Awan mo't ti problema? Awan, sir. Pagbagami da. Noon yaman ti personal na problema da. Ibati da, karang ti magbalay da. Sa tangay tugtugot iti opisina. Tapno sana mapiktaran ti trabaho da. Sigurado laki di adipay lang makastrek ni Adelfa. Madaksa naklakat ka ni Sir Amir. No saan na amaamon da ito eh. Di ka na uray asimango iti panganan. Itay simbregak dito kwartom. Nay nakamulanglang kamatlatan. Inawagak ni Tita Olga, amang. Ngamsan nakasungsungbatan. Ay, amang ando makumikumlaeng abok. Awang ka dit sa bali ang mabalin mo kasarita. Isarunok nga awagan ida, amang. Amang ano jak pala makastrak iti trabaho. Ipakadaklangin ka ni Sir Amir nga agbakasyonak manan. Ay, Mo di tanong tanak. sana kamot nga tangaong tanaro ibagam tibod na. Kan kapuna. Mabatan na mo't siguro Mabit lang, amang. Awagak ni Sir Amir. Sige. Ay. Aday ta, agriringan ti cellphone na, amang. Agtibtibayo ak matan. No, yati ko na magasya ko di magisarita kang kuana. Hello? Nakaawag ka man, Adelfa. Kamusta? Ada ka di problema? Sir, pasensya kayo lakuman. Gapo iti napasamak ni mamang. Jack pala makastrag iti opisina. Anya ka di tinapasamak ka ni mamang mo? Inyawag namin ti may sa katrabahuan na disgrasya ka no, idi kalman. Grabe ka no, ti kasasaad na. Kahit kasano nga ro dahil? Day tangarod, sir. Jack matan maawagan ni Tita Olga. No, anya nga tanti kasasaad ni mamang. Oo, sige. No, saan ka pala makastrag? Sige nga ron, okay lang. Awan mabalin. O sige nga ron, tadapay papanak. Bye. Bye, sir. Kasla makagura ni Sir Amir, amang. Anya nga ron ti mabalin ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. May bagbagak lang ka ni Honesto di Kalman, abagbagaan na nagtimplado. Asaan na nga itugtugot iti opisina ti problema na. Kalpasan na, imawag ni Adelfa. Ngam, no di pala Kalman na namuan na disgrasya ti inana, saan nga roda na si Merky ti Kalman? Oh, dahil di nga Honesto, anda na iti banag asaan na nga ibagbaga kanyak. Amir? Ang mga no sabali man ti panunutan ni Margot. Lumuna, tayo ti panagkita mi kan Kristalin. Ni Adelfa, ti mawag. Taapay ni Adelfa? Inyawag na, ang nadisgrasya ka ni mamang na. Kat saan pala makastrek iti trabaho na. Kasla na isang sangayan kan ka ni Adelfa. Talagang adla ka ipapanan ti amin kan ka. Anya nga ron ti mabalin. Nadisgrasya nga ron ti inana. Ako makamangawag kanya, Krasel. No san ka kaya kasungbatan? Awan mabalin mo. Pisit ka. Oh, pwede mo sumbatan ti cellphone mo, Lisbeth. Talaga si ka, Margot. Nagato bibiyangam. Dahil timat kami na Russell. Saan ka unay nga agsupsuplada? No di mo kaya ti agar-aram kan ka. Saya atam ti makisarita. Manong Benji! Apay, ma'am. Apama na may tulod mo ni Daddy di opisina na. Agsublikan to dito balay ha. Sublian na. Sige, inakpag digos.
Talaga dito'y Elizabeth. Saan nakikabkabilan? Makamuka. Madam Margot? Awan mo't gaya man ni Madam Lisbeth. Napaanan nagdigos. Benji, malaksi ti opisina. Awan ka din sa bali apapanan nyo? Jack amo, madam. Nakasublin sa amot tan ijay probinsya da Mr. Garcia kan Architect del Rosario. Malaksid no ita makipagkita kini Congressman Pabro. Nadadamot ka na saan ka makahid na. Kalpasan na nakapagsalita kayo iti akin kukwa. Iti kumpanya pagtrabaho mabok. Kas lang arod makaguray di jak sumrag iti trabaho amang. Iso nga mapanak samat lang ang iti opisina. Kung nagmanawagam na kiti dwapay agagayam ni Mamang Mau. Amang, ni Tita Olga, umawawagan na. At naman ang tipanagtipayo. Isong bata mo. Uwe namang. Binilin kay di kalman abagbagaam lagi timplado. Apaya di mo imbagbaga nga dagayang problema ni Adelfa. Pasensya kayo sir nung nalipatak kayong bagakata kayo. Wano ginagaram tinangiliman. Kisan nga sa sarek ni Adelfa gapoy tinapasamak ka ni Mamang na. Kulam nga ta, ajak mamuan. Imbawag ka katakwata sir. Siyaklat ang tinagdesisyon tapno saan kayo mariribukan. Inton maminsan, jakon kaya ta maulit na ito. Uray sika ti pinusgak amang yamato ni ti kumpanya. Masapo na mamuak amin, ama paspasamak. Wan sir. At dagayam chat ni Adelfa kanyak sir. Sumrag kanumat laeng. Nabainan samot tayo. Padamagan naktulat tang arudan. Noan niya talaga, tinapasamak ka ni Mamang na. Wan sir. Sir, nakadanon tayo niti restaurant na pagkitaan nyo kini Congressman Pabro. Sige, subliyam ni Lisbeth. Kuyugam iti ores sa dino akayat napapanan. Awagan kan tulatan. Dito ito kadimat lang ti pagtuntunak kada kayo, sir. Awagan kan tulatan. Ang mga naawisan na kami ni Congressman iti mansyon na. Ang tipod no, ni Crystalline. Tika sinarak ko iti restaurant. Simir kamat nagpesyon Adelfa. Mabayin kan samot kan si Ramir. Inawagan na kayo, Gayam. Sinalangan na kayo ka din ni Sir Amir. Awan anyaman na. Bidot ko ngagpeso. Amin na mapasamak dito opisina. Masapol ang maamuan na. Kalpasan na nakasaritak ni Tita Olga. Ingkaddan ko nga umayak matlang mga opisina. Ada ka nun itinasayata ka sa saad ni Mamang. Nasayat no kasta. Saan ka di at inaidanon kan kakat? Grabe ti kasasaad na. Uwan, sir. Kasta nga ron ti ko nada. At least, nagsayang ti panagdandanag mo. Naa sila unay ti Diyos, sir. Pudno ti ko na ni Amang. Awan imposible ka ni Apo Diyos no pagayatan na. In-chat ko na Sir Amir. Ipadanon kontakin ko na. Sir, mabalin ka di asyak tulatan ti mangawag ka ni Sir Amir. O sige, mabalin lahat ta. Ate aramidon pa lang dito eh. Rumarak biit ha? Makakasakmut lang ni tinalukay. Kalpasan na naman bikin ni Adelfa. Naispala ni Victoria. Ay, ingkadang ni Adelfa sumbrag. Siyapa'y kumataging bagadagos ti anak ko. Kat makapagsarita danton nga gina. At siyapa'y lakuma. Tama po kaw di sakit dinagam ni Victoria iti anak na. Abinalon na iti panagsubli na. Iti balasiw tao. Awan magkayam ni Amir dito opisina. Kung nati sekretaryan, asaan ka no pa niya? Sa dino nga ron, tinapanan na. Ni Lisbeth. Hello? Among nagda ka dito opisina ni Daddy, Tita Margot. Nalapsat na ka namin kini Manong Benji. Sika, tikadwa ni Benji, saan ani Amir?
ni Daddy iti restaurant, sinubyan na. Ang kita ta Daddy kini Congressman Farbro. Ngam, anya mo tayo no ni Crystalline Gayam ti kasinarak na. Sa dino a restaurant day talispet. Diyan mo. Kinatawa anak. Sa indap na ta cellphone na. Ay, kasan nagpaiso aday di a kristalin ti kinasinarak. Kat saan laang nga iti restaurant ti nagtungpalan ta. Napintas sa pangrugyan. Awaga ko ni Benji. Apagisunto ang makapanaw ni Crystalline. Ang nakanon iti dalan ti mangsukon kerpuan. Umawawag ni Adelpha. Hello? Sir, inlampas ko lang ti papaaramid ni Sir Ernesto. Sakbay nga inawagan kayo. Simra ka matlagaya. Nabainan kan samot tayo. Kalpasan na nakasaritak ni Tita Olga. Impakaam muna nga at dan ni Mama itinasaya at akasasaan. Iso nga inkadang ko nga umayak kat lamang opisina. Nasayaat. Syakton, timangawag kan ka. Awagak ni Benji. Tao may naksukunan dito restaurant. Anda kagayam dito opisina, Margot. Sino at talaga ti kinasinarak mo iti restaurant? Awagan ka, ngam di naksungsong bata. Kasano ang masungbatan ka kat imawag niya Delpha. Impaka muna asimrik matlang iti opisina. Kalpasan na, inawagak ni Benji. Tapno sukunan na kiti restaurant. Diyak ko maagata. Ngam ni Lisbeth tinangibaga nga amangan no ni Crystalline ti kinasinarak mo iti restaurant. Aglalo, ta saan ang nakita ni Benji? Makamu ka, noon niya ti panulutam. Basta ti may bagak. Negosyo amin nga raramidak. Saan nakamapawilan iti kayat ko nga ramidan. Sika man namin ti mangibaga manong Benji. Saan mo sigurado? Kada Congressman Fabro ken Crystalline ti kinasinarak ni dati ti restaurant. Kaputasan ka si Merk ti unag, saan ka di? Saan ako na dimano ni ti unag ti restaurant, ma'am? Gaputa saan akayat ni Amir amakitam no asino at talaga ti dinano na iti restaurant ti ngamin? Madam, nagbayagan nga agpapaayak a driver ni Sir Amir. Saan na nga amo ti agulbod? Ammo kon, tapno maamuan tayo no asino at talaga ti kinasinarak ni Amir. Timot agar-aram ni Russell Kankal, Lisbeth? Kat, ano ti kayo tiyo sa unit ti dayta at Tita Margot? Ha? Pambara ko na mga awag kan ni Russell? Ipagarap ng tupay na darignak kan Juana? Margot, nalpas na lang aruda na nagsarita. Saan ka pala amapnak? Iramraman niyo pa ni Benji. Benji, panawan na kami. Sige, sir. Saan na siya ti pabasula, Amir? Tutupamat ni Lisbeth. Ay, Jack, amok ka na kayo, ano ah? Naliday ka simbang paet. Dinto nakaragrag sa kapoy manaw. Kalpasan ni padamag ni Olga na ispalan ni Mamang Mao. Ada akong itilugan nga agawid itay nagchat ni Tita Olga amang. Saan ka no pa yan nakariing ni Mamang? Ay, kat bayam latata makainan na. Tinapatag. Impatalgad lagi ti doktor nga dan itinasayata kasasad. Wan amang, jaklat na maikat ti panagdandanag ko. Ay, saan mo nga ba napampanunutan unay ni Mamang Mao? Saan ko nga ron amaliklikan na panunutan amang? Ay, kaslangay ti sango mo ti balay ti ay agpuspusin na alugan. Ang mga nuni unis today di ay. Amang ano isungag pa iso amang. Awan pa'y ngamin itay nagawid kami ni Camille. Nakipagkita kano kada Mr. Garcia kan Architect Del Rosario. Mabalin ko kumang ipabigat dito, Adelpha. Ngam imayag iti balayo. Pambarak timang kumusta iti kasasaad ni mamang mo. Saan ka no pa yan nakapuot, sir? Isuhan, nalidaya kasi mangpat. Saan ka ngagliday? Masapol amang namnama ka nga agbyag ni mamang mo. Sapay ko, mas. Malagip mo ka di pwede di magakkan ka.
Akaduan na kamang pasyar iti pagbinasan. Uwan, sir. Idi mawag kami ni Sir Amir. Pasyaran dan to kano kuma. Kaduanan ni Congressman Fabro. Kaano ka dito papantayo? Intol Sabado, awan trabaho tayo. Masapul amay pamuspusan amamuak. No talaga ni Congressman Fabro di kinasinarak ni Amir. Saan amabalin amasikapan nak? Amok, no anya dagiti kayat na agunutan. Uray pagtitinulungan dak dito'y balay. Kaday tamo tabedi. Saan na nga ta ama panuno? Amabalin nga ikugtarto ni Amir. No saan nan akasapulan pa. Ni Elizabeth, kaya't na nga ta, ani kristalin ti sumarano nga ikabalay ni daddy na. Idinto nga ubing dayjay. Nagistayan ako na igalis ka dagiti dadak kalabat bato. Di matla makasublin ni Sir Honesto. Kunana itay amang pukan laang iti kayo apag sarukod mi amang balasiw iti waig. Kas lang amin imapres ti karayan. Makatudtudo matan. Ada tao iti balasiw ti waig. Kas lang ni mamang. Ni mamang agpaiso. Agtarong dito yayan ko. Ay! Ni mamang! Nayano dan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ada tao iti balasiw ti waig. Kasla ni mamang. Ni mamang agpaiso. Agturong dito'y ayan ko. Nayano din! Mamang! Mamang! Nayano din iti napres ni mamang. Awanin ni mamang! Mamang! Delfa! Anya di mapaspasamag kang kaabok. Nagtagtagay na baka. Ay, tagtagay na ko ni mamang. Diyos ko. Delfa! Sige, uminom ka tapno mabangaran ka. Agi aman nakamang. Apo agigtod kon. Anya ay tinatagdagainap mo. Kin mabutbutang pa lang dilangam. Kasta unay pa lingat mo, apo. Naitagtagainap ko kampay idi. Anapan kami ka ni Sir Honesto iti pagminasan. Ah, Iti ilalasat ko iti naapres awaig. Nakitak ni mamang iti takdang. Nagsublitap na tulungan na kabo malasyo. Nayanod. ay, apo aya. Nga po na ito, hindi pa nang pampanunod mo kini mamang mo. Anuan niya lalitan, di mapampanunod mo. Sakbay ngayon nak mga opisina amang. Padasag nga awagan ni Tita Olga. Ay, sige. Ang subliak pa lang agad na. Ala, sige, pagkalma ang tarik na mapo. Inton bigat pa lang aron ti panagresesyo ti Kongreso, Congressman. Baliwag to nga ron ti umawag. No kaano nga sasangot tayo. Nasaya. No iti mansyon ni Mr. De Los Reyes ti pagsasaritaan tayo. Well, kaya't nalaunang aglukat man ti pagminasan ni Hercules ket na kayo ka ni Mr. Antonio Alviar ti pangnamnamaan na. Sige nga ron, Congressman. Bye. Naimbaglangan, tagmay-may saklang iti roof deck. Tadikat ko man nangag ni Margot, tinagsaritaan mi kan ni Congressman Fabro. Maduktalan na. Asa talaga ni Congressman Fabro, ti kinasinara ko di kalman. Apay, Honesto? Sir, kaya't ko lang ipakamuka na kayo. Ngayon ton bigatan ti panang sarong karak iti pagbinasan. Nuwan niya talagang ti kasasadi jay.
Agyaman na. Nakasaritam ka din na Mr. Garcia kan Architect del Rosario? Itigal man, sir. Pagkamantak to kuno inton groundbreaking. Awagag to ni Mr. Garcia. Tapno mapakamuandak iti nasapsapa. Iti kasta, makapagsagana ka na imbag. Talaga tinaking ka na dyan, Russell. Hello? O sige, inton malam. Kadwa talaki din ni Maricho, katinobyo na. Nga may pakpakaw na akon kan ka, ha? Sa anak nga ginumit tinasanger. Data, inidip kon. Sa anak pa kaya manamikat. Ni Russell sakit di daya imawag kan ka, Lisbeth. Talagang sasaan na ka nga inggaan. Wan, isa pa gusto ko manlangan. Nakapanunot ka matlagaya. Wan, amo ka sa balit ipang panunutam. Nagawis ni Russell, ngagpasyar inton malam. Kadwak da Maricho kan tinobyo na. Malagip ko gayam. Saan pa nga amo tinobyo ni Maricho nga da sa bali akarelasyon na? Awan bibiyang ko kadakwada. Ay, nagpintas tiriringak. Iso na singpetak kada kayo ita, Tita Margot. Narigat mat ngamin no kanayin tangagap apa. Mabigatak pa sakto digos. Ay, saan nagsigsigurado da dyan, Russell? Tiyan mo na nga ta, katsak ka mo, tisaksak bayan. Nagpakuyog ka ni Manang Benji. Iso pagsaganaak, ana impag. Good morning, sir. Nay magabigat mo mat, Adelfa. Talaga napintas ni Adelfa. Ngam kaslad na problema na. Sir Ernesto? Adelfa, addan adlaw ko kan ka. Kaslawan ka ganay gayam. Madmadi ka tirik na. Tsak pa lang amin malipatan din ay tagtagainap ko. Oh, may ipapanitian niya. Adda tayo kang pa iti wahig ngagturong iti pagminasan. Idi makitak ni mamang iti takdang. Idi tumapog ko mamanan iti wahig tapno sabtanak. Nayano di tinapresa ka na yan. Gapo siguro itinalao sa panang pampanunot mo kan mamang mo. Day tamat ti ko na ni amang. Wan gayam, anyan ti madamag kan ko na. Pinadas ko nga awagan ni Tita Olga. Sana simbong bat. Padasag tumanan nga awagan inton break time. Agtrabaho ak pailaang. Makamo kan to pala dito eh. Makipagkita akan Architect del Rosario. Matuloy tayo kadimat lang inton bigat. Matuloy ta. No desidido ka lakit di asumoro. Sakbay mapanday di opisina, Benji. Addan to pa'y papananta. Sa dino ka di, sir. Tapno, amok ti pangiturungan itilugan. Kat maliklikan tayo tinairot at traffic. Talaga traffic Italy di Ortigas. Dan, agrabrabay kayo di opisina yo? Depende. No awan pakimitingak. Apay ka de. Napilitan na kay manugot iti awis ni Russell nga agpasyar kami. Kadwak matkit di da Maricho kan tinobyo na. Agpakuyog kakadi ka ni Benji. Kumadad, Nasaya at tamom tagsakbay. Oh, Benji. Awagan nagtulatan, ma'am. Nganya oras asukunan ka. o sige. Ijay tulatan balay da Maricho, ha? Sakbay ti alas 5. Masapol nga dakan to ni Jad. Kaya po tinalabas sa padang pampanunot ni Adelfa ka ni Victoria. Natagtagainop na pa yan tinan. Sapay ko ma, tanasaya atan di kasasaad ti anak ko. Tapnawan mo tan di pagdandanagan mi. Kaya malagib ko, inton bigat sa ti susurot ni Adelfa ka ni Onesto. Nababat mang kita di pagminasan ako nada. Kaya awan ba't nga tatidaga sa mapasamak iti babanda di ay. Masaduta karon wala ta makabannog iti kinatrapik na. Awan tumot laki aramidag iti opisina ni Amir. Amangan, no agsinungpat kami manan kapo iti panagselselos ko. Umawag at laangin iti opisina da Onesto.
Kaya ito'y cellphone ko lang ti aramatag. Adakar pa nga amang kumusta iti kumpanya. Uray ibagbagada, asaan kami nga agasawa, asaan kami pa'y anagkasar ni Amir. Adeta, agriringan. Amir Holdings, good morning. Adelfa, apay asikat si Mungbat. Siya ka talaga ti agsukbat ka nagiti awag dito yung opisina. Trabaho day ta sekretary ni Sir Honesto. Kan awan ni Sir Honesto na nakipagkita ka ni Architect Del Rosario. Kat, kumusta dita opisina? Nasayang man, madam. Ngam na ada problema. Ni Sir Honesto ti ad-adda makamo. Masansan-samat ti panagsarita da ka ni Sir Amir. Tiyak magustuhan data na udi nga imbagam, Adelfa. Aniya ti kayat masawan? Awan ti bibiyang ko? Sana kasta ti kayat ko asawan, madam. Awan gayam. Kumusta ni mamang mo? Tsaka po, madam. Saan pa'y asimong bat ni Tita Olga? Ibagam tulatan nga mawag ak. Kan amangan no anyala di tanti ipulpulong mo kini Amir. Kui daw ka kaniyak. Langang pelang ti mariribukan. Kahit mo kadi, agpasarta pelang. Kuha nga min, sir. Imawag ni Madam Margot. Saan na nagustuhan dagiti insong bat ko iti saludsod na. Kat binalaagan nak. Kunana ako'y dawak kanuno agipulong ka ni Sir Amir. Bye-bye ang latan. Awan lang at maramidan na. Kumusta gayam, Adelfa? Naawagak matlaang ni Tita Olga, sir. Nakapuot ka nun ni Mamang. Naragsak ka ko mga rod. Nangaronak at makasaritam to ni mamang mo. Narabiyan ka nagawid, Amir. Sa napanampay lang ni Benji? Pimanang mutladakos. Inururay ko pala kami ni Benji. Intulnog na Dalisbeth kan Maricho. Iti pagkikitaan da kada Russell. Pinalubusam ti anak mo? Balasang di anak ko. Masapula makipula-pula na saya at kanang iti agar-aram ken kuana. Magustuhan matlagayam ni Russell para iti anak mo. Gaputa ka sa pulam ni Congressman Pablo al lolo na? Anya ti sasawag. Nakaasidega ka ni Congressman Pabro nga awan na itulong ni Russell. Agyaman, tap pinalubusak ni Lisbeth. Kuy daw, tiyak kaya tabastusin na ti anak ko. Nakariin ka nun ni Mamang Amang. Saan ka no ang makasarita na sayat ni Tita Olga? Agsisinublat da ka no kadagiti daduma agagayam da mang sarong karkin ko na. Ay, agyaman ak Diyos ko. Tinapataga po. At dati tinatalga da kasasad ni mamang mo. Ay, makaangis ka ni tinalukay. Sapay ko ma. Tainton makapapigsa ni Mamang. Kaya't na ako nakasarita. Nay, abay kumasan nakakaita kasarita. Manipod nagsubli di Australia ni Mamang. Saan ko na nakasarita pa'y? Saan tayo lang rod anaamon anang sakit? Kan nakiktot tayo lang ni dinamon tayo na disgrasya gayam. Ay, sikala ko man. Di makawawat ka ni mamang mo Nga may tatawanin pare ko. Nalabit na amiris na mutlang di bidutnan. Iswa, dagka na pagyabanan tayo. Nasaan na natay? Mailiwakon ka ni Mamang Amang. Patpat gagunay ni Mamang. Itilaksid asinupring ko ti panangiturong na itipiyag ko. Gapo, tasan ka kumatimao dito'y lubong. No saan nagapok ang kuwana? Sige, Amang. Sumray ka ko ni ti kwartok. Sapaan mi kano ka ni Sir Amir ti agrubot amapan ija Hercules. Naibagta da dito iwegon ni Architect Del Rosario ang nagluganan tayo, Adelfa. Tawid na kano dito kinilolong na. Kastoy gayam ti dalan dito'y. Pasag adaras ti malabsan. Naibagkat di ata saan na nagalis. Nasa mag-akakaw-kawayanan tinalabsan tayo itay. Ngam, ijay abanda, kabambantayan. Kan nakalbumatan. Gapo iti panagtroso kadagiti napalabas sa dekada. Naibagkat di ata na kontrolon ti panagpukan kadagiti dadakila kayo.
Ano, gapo iti pagminasan. Adelfa, Sir, sorry. Sigod gayam abos iti akin ko iti pagminasan. tarigagayan pailan ni Sir Sigmundo ti panag-operate man ti pagminasan. Ngam, agdepende dahi ta iti desisyon ti gobyerno. Nasakit yung ulog. Sana pala ko mabumangon nga. Mabisinag. Ay, tsak mo namin uni nakapangan iti Rabi. Kot pa nakabartek ko. Nabartek kay di Rabi Elizabeth. Naimpag, kay nahiyawid mo pa ilang tibagim. Naimbag, tana panunod ko tinagpakuyog ka ni Manong Benji. Diyak kumakayat yung minom ng pinilit ng ni Maricho. Agan anad ka lang. Amay, ti amom, diyak amo ti saksak bayak, tita Margot. Amo nga niya ti pampanunod na may panggap iti dayjay. Saan mo nang ipadpada ka da kayo? Palagipan ka? Kastakit din ti sungbat mo? Amo, kasana pa nang isakit dagitang ibagbagam kanyak. Sandak man nga lilawan. Panawan ka man langan. Nasaysayat pa eh. Ha? Tsak kasapunan ti anyaman nga ibagaday ta ang Margot. Bugbagak lang rutin ni Lisbeth. Tumangsit pa ilaan. Ano? Naglaw na nga ta? Adyak napasnag iti panang bagbagak kan kuana. Kaya't ko maleksyonan ni Lisbeth. Tapno maksayan ti kinatangsit na. San palubos ni Amir nga dadak sa mapasamak iti anak na. Sa tinadlaw ko kini Lisbeth. No saan na akayat ti lalaki. Talagang ataywan na. Saan na pa'y nga ta napadasan tinakinobyo? Ay, baypay akmalangan. Nagas-es adagos ti waig. Pagat gurong lang ti kinaadalam ti waig. Idi nagkukuyog kami kada Sir Amir kang Benji ang wanawan iti pagminasan. Nakadaadalam ti waig. Kas lakas to iti lugar anay tagtagain pwede. Ano tinanap ka lang ba to? Adelfa, kumita ka iti dadya abanda. Dayjay ti pagminasan. Adayo pa'y gayam. Ngam saan tayo nagbayag? Pumanaw tayo matladagos. Napartakanag na dagiti kakadwata. Nakaadayudan. Sir Ernesto, nagalis dagiti bato. Yan baglakid din ta natanggal ka adagos. Amangan anak ko man tinapasamak kin ka. Diyos ko, uriyak lang na para ko kani Sir Ernesto ko pa nakakita ko. Talaga ang nagalis dagiti bato. Saan kang umibibat kanyak? Aging gaas saan ta makabalasyo iti takdang. Adalam iti da ito'y apasat. Kanit napras. Basta saan kang umibibat kanyak. Pasok ko kan amang dinong nadadak sa mapasamak kin ka. Nagdadak iti bato iti da ito'y hawaig, sir. Si bibiyag dagiti abato. Kaya't ko asawan, dumadakkel pa dagitoy. Kahit umaduda. Ape Adelfa. Anya pinapasamak mo? Nakadalaposak iti dakkel abato, sir. Nadunor samat ang dagiti ramay iti dapan ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadayo ti bantay. Labsam ti dua abantay. Sakbay madanon ti pagminasan. Kukwagayam tagnagan ni Sigmundo de los Reyes de ay nawati wati dalya sa atin da. Ang mabalin nga ti da ito yagundaway. Nakadanundan. Kinsan mo't nga da baybayan ni Unisto ni Adelfa. Ay, malagip ko manan ni Victoria. Sapay ko mata makasarita minton. Kanyamot da ito yan. Aglalaw ko mati malaglagip ko.
Saan nga nagre-ring ti cellphone ni Onesto? Noong natuloy na pa rin ti pagminasan, nakadanon na siguro itan. Kat amangan no awan signal. Imanlangan kristalin ti awagak. Sabado lang nga rodan. May kapay lang amin dito yung opisina. At sino? Ti kasarsaritam iti cellphone mo? Awan, hindi ko ma-onesto. Saan mat nga ring ti cellphone na? Amangan no natuloy na pa rin ti pagminasan kat awan signal igay. Saan ka di nga agbagbagyo ija Ilocos? Nabayaga saan na nagtuno. Iso nga hindi mawag ni Onesto. Imbaga na amapanda ijay. Oh, nasakit sa amat nagiti sa Adelfa. Numuna ta dayo piti pagnanta. Imbilid ko kinirod ni itay nga alaan da itila dawon ti pagbinasan. Ura isudan ti agtuloy. Ikarigatak ti magna, sir. Kayat ko ang makita ti pagminasan. Kan agpapicturak to. Tapnada pa kalaglagi pak anadanon ko ti Hercules. Sige. Ininayadan ka nga ron ti magna tapno saan ka amarigatan. Makadanon talat ta. Aldaw gaya man. Mabisin ka din. Ija itong pagminasan nga agmerienda tayo, sir. Dandani pa kitin panggal daw. Saan tayong agbayag dito, Adelfa? Ang mga numarabyan tayong agawid. Tapan na lang nga rodon kinita ti pagminasan iti. Imbaon pa lang ni Daddy ti Manang Onesto. Nakadadayo. Nagkrikat ti dalan. Amang ano yung surot na kit din ni Adelfa, Lisbeth? Tanya kumaga po sumurot mat ni Adelfa. Ang selos sakit din ni Lisbeth. Amang ano agapa kami tumanan na sudra. No, niya kiti pakibibiyangan ni Daddy. At nga ta nakalamang agamang. Saan tayo lang nga mo nagpaiso? Malaksi di pagminasan ni Kristalin Tigapuna asaan ang makapagkadkad ni Amir. Di mo ibagang agselos ka, Tita Margot. At dan samat nobyo day dya, prinsipe. Naglawag kayan daytoy a pagminasan, Sir Onesto. Kaslasan ang maungpot ti usok kasi narag tayo. Isong imbilin ko arumar tayo langan. Saan lang na nga usok, Adelfa? Ngem ko na ni Rod ni Anarpog ka no. Gapanan ti panagginginid na idi. Agkit tayo gak. Lumalagip ko dahil pa nagingginad na. Manggapon amang langap ti tangatang. Isong nga Rod, makatudtudan. Kakadwa, saan tayo na ginanapay? Ang mga numamitan tayo. Nawatiwat pa iti dalya sa atin tayo. Sir, katno agrig ka iti dalan. Di saan tayo na makaawid? Umaykan, saan ka din anaot-ot ti sakam? Saan mat, sir? Ay, nakaala ka lang nga rodo iti pakalaglagipam. Ubingat pa idis istoryaan ni amang daytoy a pagminasan, sir. Diyak namnamahan na madanon ko. Agduha-duha ak no mabalin pa nga agopre ti pagminasan, Adelfa. No ipalubos ti gobyerno, no apya saan pala ang nairup man ni Mr. De Los Reyes. Dakal siguro ti mapaspastrek na iti pagminasan, sir. May sa kabaknangan iti si Bobo Kalapagilyan. Napatagkan ko na dagiti pagminasan, ta konsentrasyon na kadagiti negosyo na. Iso ti masayangan launa iti daytoy. Ado kayam ti amo ni Lisbeth, may panggap kini Kristalin, Amir. Saan na lang ibagbaga? Di ka di kristalin tinagsarsaritaan niyo? Awan, ni Kristalin. Ada ka namat nobyo na prinsipe. Saan namat amay baga no anya pagilian tayan daya prinsipe? Diyan lang London ti amok ang napalan na. Saan mo ka di amaaklon nga da nobyo ni Kristalin na prinsipe? Margot, Di kayat ko sawan. Saan ka amamati nga da nobyo na prinsipe? mabalin ngagpaiso na siya. Ad-adan tumaran na bumaknang ni Mr. De Los Reyes. Gapoy tinaytanay bagam adda atap ko. Nga, anya? Ngamne, santa na pagsaritaan na ita. No, isuti ko na. Hindi sige. Amangan no, dahi taman ng tisaan ta pag kinaawatan no, ipilit ko. Panawan ka nga rodan. Ay, awagak man kit diti may nga amiga. No matuloy matlang ti pasken, adarayan mi inton malam no biga.
Ay, agdudumatan. Kaya pala ti oras. Ay, oras sinapadadil pati pimanaw jay pagminasan. Amangan wadda na pa langit ti kawatiwatan ti dalan. Nabasada lakit din. Ay, damat kidilugan da ang awan mo diding na. Salbag at didayalugan. Sapay kumatawan da ka sa mapasama kadakwada. Tanagalis lakit di tidalan. Ay, Diyos ko ay. Ay, tara ba, ayam kumati apo ko. Pimig siyang titudo. Naibaglakid din ta nakapanaw tayo ni Jabantay. Kaslag bagyo matan. Nagpigsa ti angin. Nabasbasa kayon, sir. Datape lang bagyam ti pananotem. Saan nabalik kanyak ti lalaki Naan-andor ti bagik. Saan kayo anaruam ang matudtuduan, sir? Pasaray matuduan kami kani amang ijay farm, idi ubingak pay. No kasta, nabayagan di farm yo? Sumagmamano pa'y latawan. Kabakiran da jay idi. Nagatang ni mamang ti sumagmamano apaset na. Mamati ni Tita Marcot. Iti na istorya may panggap kini Kristalin. Kat may tano na lakit ti kini Tati. Nasayat mat? Tapno saan nga ituloy ni Tati ti panggap na. Ma'am, sa dino ka diti papanan tayo? EJ Mall? Saan nakto pampanawan ha, Manong Benji? Kaduan nakitiunag ti Mall. Amangan kid din na maranak kay Jenny Russell. Saan mo kadi anang nagdaya nagbusina, Benji? Dumsaan ka pa lang iti kotse. Inkaloktan ti gate. Iloklokato ti security guard ti gate, ma'am. Lisbeth! Kita, ti dumdum saag. Ni Russell? Nagbayag kan tumat ngamin, Manong Benji. Apag isumat gayam kang katipantalon kan bado. Ngin sagod ni Victoria kanya kadi nagbakasyon sa Ronista. Ay, saan mo taon nga isubli na ita? Kukamaon. Agyaman naklaunay, ama dinong. Ibusag lang dito kapek, tamapanak ton. Ure ta nagsardangan ti todo. Agan-anat kayo ti panagmanehom, Sir Honesto. Agyaman nak. Saan ka matla malamin iti pan nakatudo, Madelfa? Itay adda tayo ijabantay. Kastaw na iti panagtigirgir ko. Ay, ita lang man na nagtudo. Naibaglakid din tapi manaw tayo iti manglangab. Ibusag ko dito kapek. Deta. Mapanakon. Awagan kan tulangan, Adelfa. Puno nga to, tinistorya ni Elizabeth kani Margot, may papan kani Kristalin. Kaslag dua-dua. Saka mo niyan tinakapampanunutan ni Elizabeth iti na joy. Pag-ata paklakit nga ron. Nga da iti balasiw taaw, ti kunukunadaan na lima na kweba. Ang nakailimungan na iti balitok nila kay Segundo. Nga tao nesto. Payasaan nga umawag. Nakasangpet naman tanti ko na. Puno na ba? Limot Lisbeth. Apa nga ta? Hello. Hello, Dad. Kasari tayo man ni Manong Benji. Nadyak makapagdabal. Tumpag iti sao ni Russell. Tapay. Kahit nakapanawan. Imbaga kami ni Russell ang panawan na kami lagtan. Kat isunton ti mangitulnog kanya. Ited mo ka ni Benji ta cellphone mo, takasarita. When, Dad? Hello, Benji. Hello, sir. Adaywam da Lisbeth ken Russell. Tapno saan da manggag ti pagsaritaan ta. Saan ngagkibaltang na dya Russell. Sakti makalaban na. Naadaywa kidan, sir. Dumngag ka na imbag iti baga. Saan mo apampanawan ni Lisbeth? Mawatam? Sige, sir. Rumarak langan dito yung restaurant.
Saan ko apanawan ida? Ag talinaid ka dita unag ti restaurant. Kumita ka iti sa balya alamis sana pagyanam. Naitay nawaya ang makita mida. Masapol ang nakasagana kay tanyaman ang mapasama. Bigat gaya man. Nalawagan ni Tiruan. No kasta, saan nga imawag ni Sir Ernesto? Uno, tsak lang at nang nagti pa nag-ring ti cellphone ko. Kita man. Awan man. Imbaga na kami ni di kalman nga awagan na. Nabanog nga takas kanyak. Malagit ko tinapasamak idi kalman. Kapo iti pa nang tanggal na kanyak. Nagdagkat ti bagini. Apaya kas ti matan ti marikrig na. Kasla kailaw ko ni Sir Ernesto. Adelfa! Amang, bumangon akon. Kaririing ko laang. Bigat gaya man. Ay, naladaw ka man na nakareng. Bueno, nawagan mo ka din ni Olga. Saan pa'y amang? Nakaturugak mat ngaminan ni Dirabi. Awagak to yung madamdama. Alaga rod. Umay ka nga rod ang tamamigatan. Sabay lang kumata makasaritatan ni Mamang Mau. Napudno ka mat nga agwardyaan niya, Benji. Saan ka la, driver? Pinanawam ko malat ang Lisbeth ken Russell tapno makapagwayas da. Nagtungpalak lang itibilin ni Sir Amir, madam. Aniya? Ay, overprotective launay ni Amir iti anak na. Kan ni Madam Lisbeth tinagungat apanawak. Iso nga inawagan na ni Sir Amir. Saan nakadiakayat ni Russell? Diyak mo, madam. Saan ka makibibiyang iti dayta? Nadlaw ko, napilitan lang ni Ma'am Lisbeth asimurot. Awan na aramidan na. Tayo may mat ni Russell ditoy. Oh, apay Benji. Elizabeth. Nakita ta tayong agsarsarita, madam. Ang mga no agatap kit di nga isuti pagsarsaritaan ta. Saan nataan ang nagbenji? Kan balagan ka? Saan na nga ipulpulong? Mabuting samat laang ni Madam Margot kini Lisbeth. Natangsit ngamin. Kurang laangan na sa pagan na. Nukwati agsyuman kinkwana. Nasakit ti bagbagik. Itala nga mariknak ti bannog ko. Kita mang ti sana nariwan. Opisina mat ngamin ti ayan ko. Epekto nga tamat ng ti panakatudok. Wen gayam. Inkarik ka ni Adelfa. Nga awaga kita. Jak mat. Mr. Amir. Hello, sir. Timawag ka ni ka. Inuray ko itirabi ang padamangan nak nga di ka na uray. Pasensya kayon, sir. Nalipatak namin. Nakaturugak. Kaslam narigat sa talagang ag-operate man ng ti pagminasan, sir. Huwag kayam. At na importante kay bagag. Inyawag ni Crystalline. Kaya't nakakasarita ti lolo na. Kasano nga rodin, sir? Talaga na ingat day alakay. Noon niya ti kayat na, masapo lang matungpal. Naibaglakit din tara kapagtulag kami ka ni Congressman Pablo. Papan kami to makisarita ka ni Mr. De Los Reyes, iti mansion na. Nulakit ipalubos ti gobyerno, sir. Oray, napasyar mo magtan ti pagminasan. Sige, sir. Ipatulod ko iti messenger yung dagiti naalak aladawan iti kasasaad ti pagminasan. Nasaya. Day tanto ti pakitak. Siya kon, ti makamoy ti daytoy. Sige, dayta lang. Bye. Bye, sir. Mas dahawak kan Sir Amir. Ape atul tulungan na ni Sir Sigmundo. Tapno aglukat man ang ti pagminasan ni Hercules. At nga takayat na agun-udan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Sigon ka ni Honesto, narigat ka nun nga agupirit ti pagminasa ni Hercules. Sigon ka rito yung ladawan nga patulod na. Napanggayam ni Honesto iti pagminasan. Talaga, napudnukan ka. Ken igapo ka ni Mr. De Los Reyes. Sana ang mapagkid ka na. Ad-dapay, asaan mo ang mapagkadkadan nila kay Sigmundo? Saan ka di? Bigatin nakmanan. Awan na kasi ti tumulong. Kasta kami ang negosyante. Agsisinararay kami. Malaksit ka ni Honesto. Kasla ad-dapay sa bali nga inawagam. Kas pamanagnet, ti doa cellphone na nakaparabaw iti lamisaan. Kurang pa deta. O relatalo ti cellphone ko. Talaga nga adu, ti kasarsarita man niya. Wow! Nagseksikan iti dayta akawas mo, Lisbeth. Nalabit akas ta ti kinapintas ni Loribel idi kaubingan na. Talaga asik ka, Margot. Tita Margot ko nakmanlangan. At naugalim amang datali ti mood ti tao. Bigbigat! Ha, kasta ti bagbagam kanyak. Mangliwat ka kumamat, ta Domingo ita. Ayun gayam, Domingo ita. Nagtulad kami kini Maricho ama kimisa. Wow! Sana all! Amuyo gayam ti ruangan ti simbaan. Ngam apay, akas ta ti kawas mo. Awan bibiyang mo. Ha, katsi ka. Di ka makimismisa, san ka di? Kat, ibagak man na, awan bibiyang mo. Orean niya ti kayat ko apagbadawan na isuot. Saan nagmat makita ni Apo Padi ti kasto suot ko? Kat di nagmat pakibiyangan. Saan nakaskada kayo? Iso nga ipalagip ko lang ha. Mabalin ka di? Saan mo adakdakamatan da di Loribel? Bir nga samlatan? Katorisi ka! Di ko nam saan ka ang may turod a birngasan? Ha? Margot? Ha? Saan mo man adadaalan ti aldaw ko? Ni daddy ti kang ingas ko. Saan kiti adadya a Loribel? Mama ko na lang nga inak iti sao! Nauray ko matlaang nga umawag ni Sir Honesto. Abay, akas to iti marikit na. Hello, sir? Hello, Adelfa. Pasensya ka, no di ka naawagan ni Dirabi. Nalipatak. Inkarig pa nga awagan ka. Awan anyaman na, sir. Amo ka napanog kayo akas kanyak. Bigatan na nakariihingak. Awagan ka kumaita na kariingag. Ngam imawag kami ni Sir Amir. Nagsaludsod may ipapaniti pagminasan. Imbagayo ka di kan kwa na akimuyog kada kayo. Saan? Basta, mabalin ka di asukunan ka iti balay minton malam. Mapanta makimisa. Sige, sir. Ni Camille ko matiawisag. Ngam kadwa na matinobyo na. Ore Domingo, traffic lata. Nakarkaro man na traffic iti Domingo, sir. Awan trabaho dagiti mga opisina. Iso nga, adu ti tao ka dagiti mall ken dadun mapay apagpasyaran. Malagip ko. Bigbigat itay nagpakada ni Lisbeth. Saan nakakading inawagan? Saan mat, sir? Kinayat namat tinang maneho iti kutsena. Ti pampanunutag. Amangan no maranaan manen na dya Russell. Talaga saan nang inggaan ti anak ko? Napintas ngamin ni Lisbeth, sir. Talaga anapintas. Imala kanya. Ti kinapudaw na. Ket natawid na ka ni Loribel. Kastamot ti sukog ti pamagina. Napintas nga ron no kastagam, sir. Ag kakapintas. Dagiti na nobyak. Ada modelo. Ada pa'y anak ti sigod a senador. Kaya nangatong opisyal ti armada. Ngam ni Loribel tin kasarko. Ni Margot. Anya nga to ti bagana. Hello. Kunak na saan ka arumwan ita Domingo, Amir? Inabasan na kit di. Kasano ngagpakadaaken ka kat naimas ti turok mo? Adalang napatay ka papanak. Saan kami ngagmayag ni Benji? Ammo kaya, naimbag ko man no saan nakakanunungan ni Benji. Makaumat ti panagat atap mo kanyak. Nawisir ka. Di mo mat ngarod kayat ti sumuran.
Ay, hindi masak gayam tinatulog. Kanya ka dito orasan na ba ka? Alas 3 iti malam amang. Ah, Masapul mat nga miniyagi na na kayo. Tanwada kayo ijay farm. Saan kayo matamat maturog iti aldaw? ay agpalpak labasit. Kung kunak ngam na iturog kumatan. Ay sa pulin ti bagik. Tiadar aramidon na. Ni Sir Honeston samat day jayan. Nagsapan? Tsok pa'y nakadigos. Ah, Imawag ngamin itay. Kat inawis na kamapan makimisa. ay kalata nagdigos. Tas yakon ti mangilukat itiri daw. Wen amang. Naimbaga man mayo, Amadinong. Ah, Nakalukot jigit, iswas mo kaklatan. ay san gaya man nakarikap. Ay, dumaron ka ah. Doon tata, di man na. Sige, agtugaw ka. Urayim ni Adilfa. Nagdigos labi 8. No, mabalin, Amadinong. Awagan taklatan ni tinagan ko. Tawan tayo mati opisina. Ah, Balag ko gayam, kumusta mat ni Nana Victoria? ay saan mi pa yan nakasarita? Ngam sigon kini Olga agayem na. Nakapsut kan mo pa'y laeng. Ngam ti pakaragsakan mi. Awanan ti parikota nalasatan na dadyang aksidente. Masaya at nga ron kasta. Apay, saan ka di pa ana umay dya abroad? Tapno, makadenna na kumamat ni Adelfa? TJ man ang tikotse. Talagang sakit niya sursurutan na kahit ha? Ang mga nanaranaan naktakitag-kidnap. Nalasindak na tanganak tibak nang ang negosyante. Ikarigatak nga awagan ni Manong Benji. Agpatulong akin ko na. Uray tadamot yung cellphone holder ang nakakaputi ti dashboard ti lugan ni Daddy. Ikarigatak nga awagan. Hello, ma'am? Manong Benji! Adamang sursurot kanya ka kotse. O may naktulungan. Anya? Sa dino ka ditayan mo, ma'am? Adda kami ngamin kina Sir Amir dito'y Paranaque. Nagadayaw kayo. Sige, saan na balen? Sige, Mang Benji, bye. Ay, baka mo ditan. Ha? Awanan na makitak na dyan kotse. Awisan ka kumamang malami Jemol. Ang padasan taman ni Jakun kunada, ijay ka rin dari nga agisar-serbikano iti batil patong. O sige sir. Makaumamot ngamin ti panganan a kanayon miya pang panganan ka ni Camille. Kaya't mo ka diti pansit batil patong? Padasig aramanan sir. Honesto ako namlatan. Uray siyak, jak tayo naramanan day jay. Kaya't ko apadasen. Marmarwam kayon kadagiti taraon dito'y probinsya, Sir Honesto. Pudnot ako na Madelfa. Dito yung ti lugar ko. Talagang ipapati ni Sir Amir ti agnegosyo dito'y probinsya. Papagbig da kanulang. Aging gaita, awan damay. Dayjay mat kami na Benji. Kabuting na ti agibaga kanyak. Awagak ni Amir. Imbis ko mga awisin ng agpasya. Adita. Margot, mangmangan kami kada Benji kan Lisbeth di restaurant di mall. Talaga ka di, Lisbeth ti kadwayo. Kahit mga kasarita, nadlaw na kami nga sumursurot kan kuha na kotse. Iso nga imbilin ko, nga kikita kami di mall. Nakasupsuplada mat kami. Nagasatlaan, no pasakada iti dakkalagatan. Kasanon, no ginundawayan da sa patayan da. Anya talaga ti problema ni Lisbeth. Kinasarita kita'y makasangpot kayo ng kinusilapan nak sa nagtanabuto masimbra kiti kwarto na. Uray da kami kadi Benji. Saan na kami akinasarita, itay adda kami iti mall. Saan na pa'y kidi anaganas tinangan. Anya nga minti na pasama. Adda ka no kotse, anang sursurot kan kuha na. Kastaw na tinervyos na itay madanon mi.
Amangan mo't no dayjay arasel tagpanggap amang kidnap ken kuana. Kaslajak patin ay tangatap mo. Apo ko ti congressman, agkidnap. Kan may sa nasingad kami kan ni Congressman Pabro. Ngam asino nga rod dayjay. Saan mo napagparikutang na ita? Sumreka ko ni ti kwarto tra. Sanda kayo amakibiyang. Makamu kayo. Agmulagat kantulaangan Amir. No adadagas amapasamak iti anak mo. Nasayaat mo. Tapno ada pagnakman dayjay ababae. Adelfa, kaya't mo ka dito agpasyar iti igit ti baybay? Sagbang ay tulnog ka? Inton maminsan laangan, sir. Nasipngatan. Kan Domingo ngamin. Ang mga no awagan nakmanan ni Tita Olga kat makasarita ko ni Mamang. Sige. Inton bigat lat nga roden. Ulitek manen. Sursuruan ko mati mangawag kanya kitinagan ko. Naruamak ngaminan. Karkarigatag. Day taman ti kunak. Uray anya ti mapaspasama kiti biyag mo. Masapar nga umisum ka, Adelfa. Tapno, napimpintas ka. Sir? Sir manen. Sige. Itulnog ka nga roden ni Jibalayo. Ang mga nusigsigaan na kani Ama Dinong. Nadlaw ko alim mambasit ti rupak itay pinaranak ni Sir Ernesto sa dinayaw na ti kinapintas ko. Kasla, jak may ladawan ti mariknak a kinaragsak. Idi kalman pay lang ang nariknak daytoy, kabayatan ti kaadami iti pagmisaan. Daytoy kading ti kunkunada nga ayan. Ni Manong Ernesto, anyo ta ti marikrik na na kanyak. Adelfa, apo. Nagluto at lantan. Di kamatan mauray. Amangan ko no, nangan kan. Kasla, jak nga ron makapangan amang. Nabsugak ngamin iti minerienda mi a pansit. Ay, ala. Akat sakto lat nga roden di mangan na ano di ka manganan. Sige, aginana ka nga roden na po. Huwag amang. Jak amuno anya talaga tinapasamak, madam. Ti istorya ni Lisbeth kada kami. Nadlaw na kano ti kotse nga nang sursurot kin kuana. Numuna ta agraira kano dagiti sindikato ti panagkidnap ken kidnap por ranso. Kas iti may sa ako ti anasarakan da. Aging gayta, birbiru kanda paylaang ti mapukpukaw a babae a naglugan iti kotse. Sa nakas karina agarawunda ni Lisbeth, madam. Pagkunaam iti dayta Benji, gaputa kabuteng da ni Amir, tamabigbig a negosyante. Adun san ti napapainan na nga agar-arem kan kuana. Tapno sana na maulit tinapasamak iti kalman. Masapol nga na bodyguard mo. Ay! Diyak kayat nga damang kuy-kuyog kanyak iti papanakdad. Saan nakamit nga rod akanayo na makuyog ni Benji? Basta, diyak kayat. Saan kumanatang kan ti ulom? Anya nga rod ti kayat mo ama aramid? Yaka mo no sino ti akin numero ti daytoy. Kas nagdwa-dwa ka mang sumbat. Hello? Kaya't nakakasarita ni Congressman Fabro. Sige, iawat mo ti cellphone ken kuana. Congressman, kumusta kayo? Kinapuno na damdamagan na kayo na Mr. De Los Reyes iti. Sige, umay kami nga ron, hinton malam no bigat. Ayam, ada sa bali kayat ko adamagan. May panggap ka ni Russell. May damdamagan nyo rita kiti Congressman. Saan nyo gaya muna yung makitkita ni Russell? Kastan sa iti agtutubo itan. Okay, awagak nga ron ni Crystalline. Tapno mapakamuan na ni Mr. De Los Reyes. Tapno masaganaan na ti panakipagkita tayo kenkwana. Bye. Dad, dahito tinaglalipin nyo. Diyak kayat ti anda bodyguard na. Mawatan nyo? Ayam, iha. Basta! Pinanawan na kon. Kasanungatan, numaalo ko'y kula kumanga agada li di probinsya. Tatal-talgad, ti kasasar na iya eh. Amo kon ti aramidag. Awagak ni Jack. Dahil tulangan ti amok apamuspusan.
Tapno masigurado nga awan pagpiggadan, ti kakaisuna nga anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbagtanda ka dito yung manang Benji. Kuyugan na. Sa dino pa lang ti papanan nyo, madam. Rabiin. Anya rabiin? Anya lati oras? Ma'am, nalipatan nyo ka din tinapasamak yun? May saka mat. Kaduan na ko na saan, ha? Sige nga rod, madam. Saan tayo kung mga agpakarabila unay? Urayan naklabiit. Tagpakadak kini Sir Amir. Di dati tiga po na, no apay akayat ko termuar. Sagpakada ka pailangan ko, ana? Saanan? Anya? Hoy, balagan ka manong Benji, ha? Di ka nagsalusod. Trabahom lang, timangi maneho kanya. Sinapak tinaginta, tadyakon mang rabi ipay. Ngam, saan ako ta makaturo? Ni manong honesto ti sumipsiplot iti panunot ko. Apay nga takas to iti marikriknak. Kabayatan na bumaybayag. Mariknak ka sumingsingid kami iti tunggal maysa. Uray kasano, babaan ka ni manong honesto. Ininot ama kay liwliwagak. Ayun gayam. Padasag na awagan ni Tita Olga. Nasa pagaya manakaturog ni Mr. De Los Reyes, Crystalline. Ibagam tulat tangarudan ken kuan na. Nga umay kami kan ni Congressman Fambro di Tamansonyo in Tunbigat. Sige, bye. Ni Crystal iti inawagam iti cellphone. Uy, imbilin ko ken kuan nga ibagana kan ni Mr. De Los Reyes. Makipagkita kami kan ni Congressman Fambro in Tunbigat. Kunak man no nagdadanon kayo iti restaurant idi. Uy, ngambaliwan mi kano tagsasarita. Saan ngagsardeng nila kay Sigmundo? Kaya't na ngagtultuloy ti operasyon ti pagminasan iti Hercules. Pigsa ti panagatap ko. Asaan ani Mr. De Los Reyes ti kinasinarag na iti restaurant idi. Talaga ang masapul ko ni Benji. Awan magayam ti kotse. Napanan na nga ta. Awagak man kiti. Masapul akatulab ko ana impang. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello, madam. Sa dino tayan mo, Benji? Kasarita ka kuma. Ngam awan mati kotse. Adaak dito yung bar and restaurant dito yung Pasay, madam. Pinilit na kami ni Lisbeth. Sana pa yan nakapagpakadak ni Sir Amir. Saan matgayam nga amo ni Amira nagkuyog kayo kini Lisbeth? Gundaway munday ti Benji. No nabartagan ni Lisbeth. Adda ka di pa'y maramidan na. Sir, ipakaamok lang kada kayo nga da kami kin ni Lisbeth iti bar and restaurant dito Pasay. Saan na ngamin akayat ngagpakadak kada kayo, sir? Dahil talauna iti dayawag ken ka, Benji. Napuno ka talaga kanya. Talaga natangkan ti ulo ti anak ko. Saan pala nagnakam iti napasamak ken kuana iti balam? Dahil tangarot yung bagak kin kuana, sir. Ngam kinagura na. Tiyak ka no makibiyang ta driver lati trabaho. Sa dino tinamnama mapapanon nyo? Dahil tatisaan ko nga amo, sir. Agawid kaming tumatngatan. Kastilan tan tiramidam. Paliwan na itong awagan o sa dinong tupay ti pangawisan nakin ka. Sige. Inidipan ni sir ti cellphone na. Ang saya at agsubli akon iti ayan ni Lisbeth nga gininom. Tiyak kabailan nga aramida ti indurog ni Madam Margot. Talagang agin kinurad ang agsyuman. Patayan naklakit din ni Sir Amir. Nugon dawayak ti balasang na. Talaga ka niya saan siyang uminom? Anong Benji? Amangan no, jak makamanihon no nabarte ka kakasking ka, ma'am. Masit lang mo ta. Ma'am, papanan tayo kadipay. Awanan.
Nagorderak lang iti may sapay ako pitang arak. Agawid aton. Yung saan nga di bala iti pagawidak. Mapanak iti bala ni Mami Loribel. Nakasaritak ni Tita Olga iti rabi sakbaya naturog ak amang. Baliwak nga awagan inton madamdaman. Tabaran ka no makasarita ta ni mamang. Ay, apo, nagsayatin no kastapok. Ay, kumusta ka nun ni Victoria? Nakapsot ka no pailaan. Nga makasarita damutan. No, makapapigsan ton ni Mamang Mau. Kabala na lagit din. Ay, agawid ko mapailaan. Diyak mo amang. Nga tinapatan. Makasarita tayo ni mamang. Awun ba't kasi ang ti pampanunotak, di kasasaad na? Kasi no, di ba nga si kasukin ko na intundro mo arito ospital? Ada ka no sigo da katrabahuan daan nagretiron. Iso ka no ti mga sasikaso ka ni mamang. Inton maimbagan siguro. Agawidan. Diyak na puuta na nagawid ka, Benji. Naipatumpal mo ka di, timbaga? Nakaturog kayo ngaminan, madam. Nakasaritak pailaan ni Sir Amir, kalpasan ay na itulnog ko ni Lisbeth. Nakapoy ka. Adakan ka, tigundaway. Kinapudno na. Inyawag ko kin ni Sir, tika dami kin ni Lisbeth iti bar. Talaga na pudno ka kini Amir, Benji. Rumbang laang, madam. Ado tinapinta sa gundaway nga intod ni Sir Amir. Sa anak agagangay a driver na. No kasta. Paayan nak, iti daytoy akid daw ko, Benji. Anya ka di dayjay, madam. Nangag ko nga inawagan na ni Kristalin idirabi. Kayat ko ama panagnikan. Nupod no ama panda iti mansyon ni Mr. De Los Reyes. Kaya't yun to nga ipakaamok kada kayo. No talaga amapan kami ijay kin ni Mr. De Los Reyes, madam. Amo mat kaya? No day talaang, madam. Kabaalak nga aramidon day ta. Nasaya at launay. Agyamanak. Sige nga rudan. Anya nga tanong. Mapan ko danunan ni Lisbeth iti balay taki ni Loribel. Mala daw laki ti ang makariing. Tanabarta. Naimbag abigat niyo, Sir Honesto. Oh, napintas sa akin di tiririingam Adelfa. Ada napintas sa dangan? Talaga nga ta, sir. Nakasarita mi madlaan ka ni amang ni mamang. Oh, maragsa ka na kung makamoy ti dayta. Awan ganyam, kumusta kan? Kasto ang nakapsot pa lang ni mamang. Dandanisan ang makasao. Apag lang nga nakasarita mi. Ngam tinapatag, nakasao mi. Dayta tinapatag. Uray kaskasano. Gaputan nakasarita mi ni mamang. Naragta kagtrabaho. Kita amlatan, ano niya ti mabalin mong aramidan Adelfa. Kasaritak lang ni Architect Del Rosario. Sakit ti ulo ko. Kastilatan ti rikta ka na bigatan. Kasla tsak malakit. At iti gam kwarto kiti balay ni Mami Loribel ti nagturugak. Wan, malagip kon. Dito gayam ti bagat ng manong Benja pangitulungan na kanyak. Malagip ko man ni Daddy. Tsak pa'y kaya't nakasarita. Oh. Ni Tita Marco ti mo awak. Hello, my best enemy. Best enemy gayam, ti pangibilangam kanya. Awaga ko man ni Manong Benji ito may naksukunin. Si kamot ang timawag kanya. Agtaksi kalangan. Nasapa arim muarda dadim kan ng Benji. No apay ngamin asaan ka nagawid ditoy. Gapo, tada kayo tinangawag kanya, Tita Margot. Ha? Oray no best enemy kayo. Da kayo nga ron timang sukon kanyak ditoy. Nasapa kami sa una ka ni Benji Margot.
Kaawag ni Congressman Pabro kat ang nakanupa lang iti balay da. Magagaran kan samat launa, Amir. Alas 9. Na-traffic kami pa ikit dia. Sir, kaririing ka nun ni Sir Sigmundo. Nung dumanon tayo latta ka nun. Na ito yan tayo bagbagak. Adyak magustuhan na ito. Agur-uray iti babayaga. Uray, dapat ni Crystalina kasarsarita. Sino ka di tinakasaritang Benji? Ti may sa katulong da, sir. Karurwar ka no ti driver ni Mr. De Los Reyes. Tayo tulog na ni Crystalline ije Mandaluyong. Margot, awan ka nun ni Crystalline. Isaasaan ka nga agatap iti sa bali. Sige, dumaron kami ni Taunag. O may kan Benji. Si Kanton ti mga istorya ka ni Margot, ti pagsasaritaan tayo. I-medium to pa ikit di Inton malam kano ti pan nakipagkita ni Sir Honesto ka ni Architect Del Rosario. Iti may sa restaurant iti igit ti baybay. Kat ikuyog na kano. Tiyakmat nga rin makapagkadkad. Itulnong nakto kano ni Jebalay. Tapno isun ti agpalawag ka ni Amang. No apay amarabyan kami pa'y nga agawi. Itay payasan ka matagtagawi, Tita Margot. Napilitan ka ng sukon kanya-kanya. Awa mo tidagas na. Magkibagsin na nga takikuan. Nagsapa matgayam da Daddy Arimuar. Napananda ka nukin manong Benji. Agdanon ta kano kini Congressman Fabro iti mansyon nila kay Sigmundo. Talaga mo taday siya alakay. Amumat, dagiti babaknan. Saan da amap-mapnak. Sa dinugayan ti pangitulnugakan ka. Sa dino pa'y my best enemy. Ichay balay Makaturturog ako. Saan ka kadi amabisin? Aywan gayam. Sa anak pa yan namigat. Okay, dumagas ta mamigat. Taniwal daw gayaman. Dahil man iti kutsi. Talagang sa susurutan na kami. Jack ipadlang kinilisbet amaputing. Ang kasanon, no isutirantada kat mairamrama na. Urayan mi pa ni Congressman Pabro di ti mansyon nila kay Sigmundo, honesto. Ken saan pa yari mo tila kay iti kwarto na. Isa nalagip kang awagan. Agkita kami kan architect Inton Malam, sir. Ipinalmi ti groundbreaking ti pabrika. Nasaya at launay. Mangrugin ti dakkel manan a negosyo di tayo Ilocos. Ado at tao ti mabinipisyaran, sir. Nay, ay muwaran ni Mr. De Los Reyes iti kwarto. Sige, sir. At dapat hindi umawawag kanyak. Sige, bye. Sino nga tadagiti nakalugan iti kotse anang sursurot kada kami. Inuho, uray ta kami kinilisbet ang nakarupar iti restaurant. Kati agawit kami, sinursurot na kami lata. Aging gaan nakadahanon kami ito'y balay. Di pa'y nga tanalpas da Amir, anak isarita iti dayjay alakay. Ni Benji ti awagag. Anya kumati amo na. Matanda na ka. Ang kaslawan pipiyak ni Lisbeth. Gapo iti awag ni Mr. Garcia. Nagbalo ti plano. Iso nga inawis kalatan nga agpasyal dito igid ti baybay. Kalpasan na. Mangrabiitan to iti nanganan mi iti aldaw. Napintas ti agpa siya dito igit ti baybay ti kastoy nga oras ti malam. Aglalo ko no nakalugan ta iti yate. Inton maminsan na Sabado. Agmalmalam tanto dito igid ti baybay. Agmalmalam tayo, manong honesto. Saan nga ta? Ang madukutan ta? Adelfa, madukutan ka kadi. No sakti kadwa mo pa siya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo.
Iloko Love Stories.